sabro mu nyina san return back to the parliament na enda dai ene ye gam say wanu mu nyina ba anopa nondu pepe ena ni musu ombeba na so hwemu a sabre no wo keka ka no mabomu anu amra se badwa no to sonson no wo mu anu mu ho ene ye so mu mra no enche kura wo mu last hour no mu koi makomako be wo ha ne ngotwede wo mu to aba no malusu na eno na yewura makoko etire se enei yade a chese wo hwe mu nyina anim so mo mra so lusu yo so wini yo bomade so bebesan se mumwie this session of the parliament no ekosise yebema kwan no mo eto abayi o mu foforo no yambo mo kwan apo mo ntoma no mo so ba be start the toso nwotwe no ensofo no lusu yo o wini yo bomade se ne nondu obeba no mato aso ye adwuma semra se badafo na timi abo magana ya hihye ne no ma hodo se so mo yedi wie afe no ebetimi akwa wieye we mu na emrase badafo foforo nei wa mo beba no NDC fo won konya ba bionu MPP fo so wo ba bionu ena cheso mo ba Dr. Okoboy say no emrase badi atoso nwotwe no absent o ma bi yewura yabo abia samwa o ma bi yewura George Anda o ma bi yema me Catherine Agberema afeku o ma bi Adams Mutawakilu o ma bi and host of others atese ni nyina no ode tudu atese ha dwene pa na so still de besia na si ho amo na ma bi bo ma me din ni ma me bi Agberema ana blema shemu so o shemu na be funi sani ya chiro o se ejimi se o san kasa na ya chiro mo Agberema bi se mfifi o ye di wachi a ade achi abatwa ye to ye nne na watwe pepepe sabre na omafo asalai ekwohwe baabi obeto aba nipa okoto ama no ni mrahye bedwafo eka ho nyina no ekwogu wieye ana nyame nipa a woda eye Peace Chapel International no Bishop Bright Michael Adofo edia rechekere nsem ma omafo bi a wato ondi asofo nanso omhye nkomtro eka kira manwefo se we be wini we die wotwene mutan we wini anesa obaku nso belusu ezaza kansi ekura de nipa mienu kwa akansi a ne ba bia ba kudi nkunim na ba ku nso adi nkuguo nanso enkomhye ni bi baye emetwa se chese ne etie bia nyankopon aka ne de ne waka osakira na enye yie enu mo no ye hwe ne ekosi ye omo a wom kire se na ebi mu bewini no ye hunu ne owini ni ne wolusu ye na eno na ne osofu pani e kire se wa wo hye nkomtro bia anye se abrabo no enu ano no ezanse panifo kura se be ma wo hoi ono no madura enyo se wa hye nkom na amamu a enye se honom na woni nyame so ayaka twira no onka wo ba bia so kwhye nkom na amamu a ni nyame to nkwantampai e wo se adwuma no ukura mu diem na wokso a ekokọ wanim na ye adwuma no na memom de megidi se no kwasem pan se nyame oni nipa we brankasa. That's the truth, because you can prove to me say nyame no akasa na onyame chigina no is a lie. And to be sure say osofo bia o ka say obi ne be win oni pa na lusu nyame na ankasa wanti nyame ne o ka bi keke so because we be win o win and also nkire say onso nyina fi nyame because Bible mo no Acts chapter 16 na osofo Paul no kenya so oba bi hye ne nkom say pa we oye nyame nipa enso oba no de na o ka na no kore ba na ne source no fi nyame Acts 16 and this obi kasa na be mo so a engezo fi nyame e say the Bamene kind no sa maame na Paul tutu demon no and now so Paul kwada afiase no the all kind say Paul yo nyame nipa na ye no kore but not ne source nye enti na omo a edi na chi na maame no mom didie no ekire Paul mkotu mu no enti de meka no say anka ye mfensu ade asofo na edifo na ye nyai amanyosem kohunkom hye enya de papa I too sophisticated na impomani ewu ya na mafere odifo afeti nyina e de na yaje afedi obi e hye nkom ye nyehwe abraw nyame nipa waka ni nyina na asofo bi a wo kire se NDC amanyoko sei e danse bo okra wo beba bam obedi nkunim ene sofo beduko bi oka ho bi sofo Niger Gezi ka ho bi sofo apia yi be matenten grama ene se odi efie ha trantwe ani ono so kan bi asofo no bi ka ho a miripa bi be hye da tenase abobo mu nyina din amaw nanso enei Pascala ni nyina adane bibia wo ho eno na nam so ama nyame nipa etufo a kire wo se wa hye nkom na amamu a ye se eno ano no eno achi wo kire wo se anka omo nkonyankopon ani omo nkokoto asondan kasiem na omo nsere bone fache. Second Chronicles 7 or say
me manfo ebefi akwa mo no so a mesa o yade enti ye wo sen kom amem no onye ntu so wa sen kom tro nyame ankasa ankyere no ana wante ne ye na ope healing body a omra out radio ni tv na o sen san kom me pacho se wo de manka ne ye otumi ya sa sincerely a eware de bone be che no enipa bagina tum wa anya sa de obeka be ya wo ya oboa nti I na say wo peto defend on enya de befa baby akoka asem no say aha no mom TV tintin Angel FM Angel TV na obeka asem na omra so bio say me kwasi duro me na mbeka say asomasi enwini am nyam dwuma bio de me kan na me boa nyame ankasa ankyere me fa mbo ne nkyeme better onsa bonofache onyame enim na onsa mra bonte mesa bonofache eno na kesa esinsie na nso emfiri na komam onyame no bo ne kyewa that's it ante saade a I hate defense saade na wo ye no ankoye wo say defend ekitafo no enhye mo honden bazana me kan na me mpo metinche kura mani ewu cause saade na ye ana ne mani pegu nyame enim asesa na yedi Jesus mo few say Galatians 1 Paul say ono ninti ese nyame enu nyam Romans 1 and 2 say munti ogu nyame enim ase enti yentu adifo ne asofofo say amanyo say me amfa nkom say go because onyame onto aba eno nche nyame ntumi nyi adi mo bad medical kiro say look at the processor edi pare ko to aba dos so funyo nkwa no ani ewu a ye nyina ye ni ewu bi omom hye nkom a amam ni nyina ya fere kura ma wom na so ye hwe nim som nyina beba be pa cho se ne waka no ofiri hono ma wonko butu asondem na won sere nyame anim so bone fache so fopani a woda asori ani din Peace Chapel International Bishop Bright Michael Adofo enka ne tie ya woni ense ntwero ni eja Paul ono ware na sini ensemi nyina okruche edema no yantoa kasiaba no so na yanko yanim hewo ensemfu from still into 102.9 FM the finest and I just say ever way na yako ne yako yanim so we mu a opani ba ko anen o my God ne ba manyesemu a ene wadi mu tintima achepa na so gum etu no yewura eye hand lati ateze GCPP and I just say we pani a woda no na eno ne nen wadi atudo a wose waka kire Ghana mampanin na na dodan kwa kufu ade se osira ne papa yeti ekwadwuma ene ye arokocha na arokocha no ayeye no so no abraso se eye organic arokocha ene se aban mo nani ko ho pa sere be betimi aboa amaga na arokocha ho sesem so timetu mpon wose braso se ye jasa chemicals no pesticide insecticide wanticide wan na ye de gugugu so ubo se bayira wudi no aye yam tiside a wudi e unti bayire pampan side sa na je se ase bayire no enti ebeya yamfa organic na aboa ama no manyina akonkan wode nsem wanyina de tudu a wo chechemche se ye ne se abebo me arokacha no atimi akonkan wose Ghana yenko ni nyina no ade ba kwa me da nso ne edi tintiman na ye bo edi ankofo so retwa epuse eye kwa ye fa so aye ekwaduma so yasena che papa asana god no oyire eba eti se ya me ani anko kwaduma no ne ejaja no to no jeja mu basa no a ahwe adachi bi yaso be hye papa ama no ma enkonkan emayen. Organic agriculture there and use pesticides and use artificial fertilizers. Manyakupon to boy in all the mine in there. So John or Pro. Now, as I know, trees on the yato. That's from a friend mulching 2 months. No, I already I don't know fertilizer. Chicken feed so can home. No count down. On the number from what says here, says brochure. They produce agricultural food. What to yin you can get a minimum of 30% premium so what. And say dama Obama Ghana BBI eton the price book also. Now you to me for the exchange. You put on a boy farmers and you share most organic agriculture. You remember the Minister of Agriculture was specialized on extension officers and good agricultural practices, but the organic agriculture in no one. Eti wapanino eni atene nka wadi afuto we de magana ban na we wie no chemchire se no kwasem de enti awono no o propose na o suggest here na o susu se enka organic farming yenye ni se ebeboa pa ama de friend say foreign exchange you betime generate huge more enough exorbitant abo man na timi akonkan papa wo se no da chance of magana for why design organic no ye dia me ho ye de kama eti yenya se ye nro ni ade atrese e magana ye nyini ncha ye wu rof no. We can do it in agriculture and it's easily. It doesn't take long. Tomato salad it takes 2-3 months. No,
chili soda one. And then cocoa no, so we have to go fully organic. Yeah, organic. Even yeah, cocoa you get premium. But when you go so small to organic premium cocoa, you win more cash. But that's the way to go. Cashew, you name it, mango. Once we go organic, and one, Ghanaians will be healthy. Two, our farmers won't, because they don't know how to use the poisons of pesticides. And you know, farming so PO want to more once a year. No, no. So that to stop the farmers dying, and then we'll have a healthy farm. We'll have young people who are going to farm because they can earn dollars. That's the way to go for it. Within 4 years, we turn Ghana around. Yeah, man. We are your flag bearer. Great Consolidated Popular Party, GCPP. I just said, can come about the, you know how to say GCPP. No, zero. Answer 12 years. Oh, you are you the same body. Let me tell you, not in Ubewiara. Ubewi na so for brighter no for afuto no to ye no so wo nyame ni panti fa bi bo ntoma no why we tu fu dia fa bi bo ntoma no na ne emu hu ye na ya ha me wa hu se obehye nkompa na bia wo san de o kra na se bibia sombo pa san to so na enkom nyankopon asa ochi daring o de na hu ye na shi se bia ka se nkobre mpoti hoi na wa hye nkom na ka wo de twere kronkron ato so ene obemu anim agu ase untimi so fa ne nko court ebi susu a no ka kire wo ba wanka ncho se bia wo ka no de no ana fa tu ho sa ebi kura wanka ncho se be ka wa bonten so kura mayente no wa be kana waji we na ayi o de se ye tam na so time ne de aso na so fo apiade ne de no enne mene no so fo apia mse ne bebi obeba fia ono wada wo nyane obeta so message ya yo ho sem bebre combat ebrepam oh sanity ebrepam yenton ma yenton ma Forever Construction wasi yankoso anka se 20 cities de bia fabo susu na mritia wa bi mu no obehwe ne sika no aye kese wa akora be shock o se sika na aye bebresa ni nyina ne so de be kwaso ye honum na wakwa akwaje asase a mansum bia eni ho omunsase no ba bi egu nyina egu ahodwo wo mo nton asase a wo brema makom ene ne keke ka ho timatim untimi nkotena timatim sa ba bi asase ne deda no ededa yie pa enkane akwan ensuo bibia ye kama wo ho etuti ho no ma uti krom e wo sa wo fra wo na age asase bi ezanse ne omo ka no ensem no mu ode pa 0501 204 040 0501 204 New Life Homeopathic Clinic ye ho fayan no pani ya yade a e ho ne ye de ye ni kire ezanse Dr. Makajei wabama abibima nyina wo hyeda kwaje ntete no ewo enyirese ya brochi ne mam wode abaga na hanom abetena danso man run about edi kan no se ubia wo ho mfa wo bi se kin Solomon ne kire wa wobedru ho no na edan kese ani si ho aya twere ho New Life Homeopathic Clinic udru ho na yarehwe wo ho etitigu so doctor number ne ye 024409 3595 024409 3595 no se yen kai wo se bia na odehye bi yare na so wasante mantemo kan hunu se a live dan kese ani chem ho no matasema so edan ni bi si ho no ode ne kɔ ho no mo a ne ho ebeto ne pa super santi mosquito spray ne kɔ no so odwama so ye hye kunkun tuntum nyina izanse wo si etimi da fili entuntum bia obedi disturb no ka je nse wo super santi mosquito spray ne kɔ no bi wo de bepete dem ho no ma mo nyina ni magu ase 0575 786 902 0575 786 902 na ayi oka no na Angel group of companies and Angel original hand sanitizer akwa faba Dr. Kwakuti Onyame Onsraw actually say ya come up say special packages so near deba and sorry na educational institutions I would do no muhia sanitizers ni nyina no Angel hand sanitizer ni bi na make come for dia ma se bomode a said ye be ya obitimi enya bi ato na aboa wo na won so otimi e dia ye unsa ho boa ma hu ye fine kama pa yi yare efiri ho a enti bobia dia so be friend wo tu bi ato donko original hand sanitizer e ho komodi 0244 186 na when you be at Joy Industries akakwa vehicle 20 head ya bedjama so ebo apa wo yare basa ma immune system ni nya hoden fatigue common cold intermittent headache ni nyina tu oba bitwa any fever rough eto oba bitwa dia mampa to bi na buso ni nyina
munyu ne mo 0244585531 na wonya bi ato water chill natural mineral water eyi nsu papa ba bi eno nso ye very hygienic ate se ba bi kama pa ho te wonu mu a otimi se wanu nsu na mo mini mo otimi se no papa ena nam o mini mo to bi nom unam kwan ba bi a program bi a no 0540 005023 no when you be anom Misha Enterprise akwakofa olive milk soap aba olive honey soap afi olive cucumber soap and olive rose beauty soap your classic white soap and a classic pomegranate and pura ya nyina ohwa no ma ye di dware na wedi ne ye kama na no nyina e kon kan kama e de mampa cho pa bi 2 tons sanse beboa wo kom bia hodo a buso fra 0559368941 na wonso enya product papa bi to sɛ bia no nyina be kon kan e de ama wo abusha ahana kasebo nyina ye boaboa ho a ye tini nyina esi ya ye somwa no pai eye me nana ejei obirempon CP of course bema tintin gram ahofa MDable inu adwame anofa me dachi hima adwa santo na afi kwajo smart ya dani e hwaba ana are we say dine say come or we are say stay kan pesem kan sembina aye today dani e hwaba ya ba meka This is Angel 1